Čovek koji je prvi prihvatio Naruta, koji je svoj život posvetio ramenu i kuvanju, je misteriozan lik o kome se zna malo. Teuchi je stanovnik Konohe ili ti sela sakrivenog u lišću, vlasnik Ichiraku ramen radnje i živi mirnim životom. Počeo je da se bavi kuvanjem još kao tinejdžer, čak 34 godine pre početka četvrtog Shinobi svetskog rata. Ima ćerku pod imenom Ayame koja radi sa njim u radnji. Teuchi je vrlo ljubazan i zabavan čovjek, stalno je nasmijan i uvijek se dobro obhodio prema Narutu. Često bi ga častio ramenom i tako ga činio srećnim kada bi mu to najviše trebalo, jer su Naruta svi mrzeli zbog demonske lisice koju je nosio u sebi. Stalno su ga odbacivali, niko sa njim nije hteo da se druži niti da ga pogleda, čak su bežali od njega, sklanjali su poglede i učili su svoju decu da ne pričaju sa Narutom, ali tu je od početka bio Ichiraku ramen guy ili Teuchi koji ga je prvi častio ramenom i pozvao u svoju radnju uopšte ne gledajući na to da li je on demonska lisica ili šta već. Uvek je i brinuo za njega. To možemo da zaključimo po tome što ga stalno ispitivao da li mu se nešto desilo kada ga nije bilo neko vreme, kada je bio na nekoj misiji ili kada bi negdje otputovao pa se vratio na ramen, stalno ga ispitivao da li je okej, kako je i tako dalje. Mada kada je u pitanju posao, postaje tvrdoglav i ne ustručava se da povisi glas na svoje zaposlene. Ali pored ovoga ne znamo skoro više ništa o njemu. Postoje razne teorije šta je on, da li je bio ninja i tako dalje. Imamo prvo teoriju i svima dobro poznatu sliku, a ona kaže da je Teuchi zapravo bio član tima Jiraiya zajedno sa Minatom. To jest, Jiraiya je vodio taj tim, a u njemu su bili Minato, Teuchi i još jedan lik kome također ne znamo ime i odakle i šta je. Ali nakon toga vjerojatno Teuchi prestaje da bude ninja i posvećuje svoj život kuvanju. Odatle možemo da zaključimo, ako je ta teorija tačna i ako je ta teorija u pitanju, iz nje možemo da zaključimo zbog čega možda Ichiraku ramen guy ili Teuchi, zašto on daje besplatno ramen Narutu, zbog toga što je Naruto zapravo sin od njegovog nekada prijatelja, saborca i zbog toga ga čašćava besplatnim ramenima, zbog toga se stalno obhodio prema njemu dobro i nikada nije loš bio prema njemu i od samog početka. Tako da ova teorija može da ima smisla, ovaj lik na slici zaista liči kao da je to Teuchi iz mlađih dana kada je bio baš mali, ali prestaje da bude ninja jer vjerojatno vidi da to nije za njega i da želi da se posveti kuvanju, te se tome posvetio i postao najbolji u Konohi što se tiče ramena i uopšte kuvanja. Tako da ako mene pitate, ovo je možda taj kao skrivena poruka od strane Masashi Kishimota da je zapravo to on i ima smisla da bude tačna. Za razliku od ove druge teorije koja zapravo kaže da je Teuchi najjači shinobi i da se plaši da otvori svoje oči jer posjeduje Rinnegan koji ne može da kontroliše jer je poslat na zemlju kao član klana Otsutsuki da posmatra reinkarnacije Indre i Ashura u vidu Naruta i Sasuke i da se zbog toga ponaša dobro prema svima jer mora da sakupi što više informacija o Konohinim državljanima i tako dalje i da zapravo on daje neke skrivene poruke članovima Otsutsukija. Ova teorija svakako nema smisla i to je samo fan-made teorija koju je zanimljivo ljudima da je pričaju i da je ispoljavaju na internet zato što je jednostavno zanimljivo. Nikada nismo ga viđali da je otvara oči, tako da ne znamo da li ima Rinnegan, Sharingan, Byakugan ili tako dalje. Ne znamo iz kog je klana jer mu nikada nije prezime otkriveno. Ima ćerku koja znamo da nema oči kao da je Kekkei Genkai ili nema nikakav doujutsu njegova ćerka, ali ovo je naravno samo teorija u koju ja iskreno naravno ne verujem zato što je ovo očigledno izmišljeno radi zabave i tako dalje. Treća teorija, još jedna teorija da je on zapravo Uchiha. Imate ovdje sliku kao njega sa Uchiha klanom, mislim to nije on verovatno, ali taj lik veoma podsjeća na Teuchija. Također mislim da ni ova teorija nikako nije tačna, najviše verujem u tu prvu teoriju. Vi pišite u komentarima šta mislite da je Teuchi, koja teorija od ovih svih je tačna.
Po mom mišljenju, on je samo, kao što sam rekao u uvodnom delu, znači običan lik, to su sve same teorije, ništa nije potvrđeno, tako da ga znamo onako kakvog jest. Ali kao što sam rekao, to su samo teorije. Pored svega, Ichiraku Ramen je radnja koja nosi puno uspomena. Naruto i njegovi prijatelji su odrastali iz tu radnju i Teuchijev ramen. Podijelili su s njim i pobjede i poraze, lepe i ne tako lepe trenutke, tako da svima nama koji smo gledali Naruto bude lepo osjećanje ova radnja i kada god uđe neko u nju, sad i u Borutu, ali to je bila legendarna radnja u malom Narutu i Naruto Shippudenu. Tako da veliki respekt i poštovanje za ovog čovjeka Teuchija, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao!